Kajing trang bat jing angnut jong kasenjuk kenthei sai sok pen sora ban sanjur thmai ya ki khun samla jong kasnong bat jong kathan hi barok away syakalawe ba pernai limba kajing la kai sport kumta kasenjuk kenthei sai sok pen harengkat kajing trailang bat ka all miklia karidu association kalayo ban plie ya kaslam aji kai karit hasai sok pen sora haka khanyu tarik ujiliu arhaja arpusa da kongsan ba tita starwar khan ibalong MDC jong kasora constituency harengkat kejinlang usadar ke ilaka ba dawning genta usketri ba mansailang kharmalki matibor jong kasnong ba kumjuru kitkot extip dorbar rengkat bat kinoelam ba kitkot kaseng samla sai sopen bat kinoelam rengkat kitkot kasenjuk kenthei sai sopen ibalong usepo ilang kenthei tinggal kak jumpa tanah kata-kata dari jenayah jumpa tujuti hati ko pun ilian but nang siya kamaro kung kasinjo kita tayo sa Japan nang yay talon ni ikaw naman ilan ya kakam kumukra katay katong celebrate ya kan Golden Jubilee kajinda santos ng kasinjo kita tayo sa Japan berada pati ko pa pinagin na ni pero ikaw ni difference in my speech ko Jubilee I enjoy jadi ko pangyan Wait, but you wait, get the fact that along with him. You know, you're getting credit or getting two. Kali, getting two over in the class that the president of the Sinjo is a place at your belly or at your birthday. Kajing temu bakam kongsan jong kasenjuk banwan ra ya kani kaslam aji kai karit kalong kumsi benta banyo ya kamet ka bokoi bakia kanang baki samla kin plek jingmut ru hakum kini kijingila kai ke balong ke jimentoy na ke benta banyadai lade shimat na ki kam thombor ka bajujia ha kapor bampoi perkhat bat kalong ru kum kalat kalenti ka ba penmentoy ha kaliang kayo kamyo jam bano di yo iru jindong di bang singan ka song ka sa ka ya yang ka le ko wan nang tang pa deru yo I haki ni ki kena kulir lu ka attention jong di kala ya di buat pat buat ngam ong ba kelong di rasio sana dan tinggal ya perhat ba de sil dah kan ye bat kumangala junam di dalam dia bagi beliau ki beli ini ki martial arts atau karate dan judo dan taekwondo dan ini lain kilong ki beliau ki disiplin bat bani yang perhat akan ni karate kalong ba kanyarap yang ini nang kong haka health pasu yang tentang temuai haka fitness haka jumpa jendia haka focus haka discipline ka build ya ka confidence jong ku na ka kena le ka bio nang ka dia ya ka self esteem but ya ka self control but tam ya ka discipline baka donro ka mental physical but ka spiritual fitness ti ni hayan ngata ngamak ya diti kalau kau bawa hinggai dan kau mau ikut kau di sini masa. Kalau kau kata, wan kau pun jangan kau gini kena taruh kalau yang cash tak dia. Kau nanti kena jadi di sama jong ni hari kasih jong ni hasnau jong ni. Kinangan iki bersih. Ni kuah iki, ni thang iki, ni mama iki sekali bakal bat. We make them better persons. Ibrio kita kampa. Dekata kali kecil tu jong ni pun kaji long kami jong kacilong. Ini kami tahi di nak dapat yang instruktur joni hadir ke insa batai bahaya kani. Di syua kami naik ke keren yang itu kat kami syukan ikon anniversary. Ini ada kita tengah yang ni nasoalan nanti nak bermiskai kalau jentiak misal kasari bandar ini try tengah yang tu dan kita syam asasor. Ini kairu hasil John Boys mentala aslam ya karate ini di ide ibara kendai sian kita job ya ke junior champion nampak tidak represent ya ke India, ke Thailand, ke China, ke Nepal nampak ila participate ke Jharkhand ya ke 34th national game di ila yo ihi tangla karya jong i black belt third dan di ila semutu di pangkatan na dabun ketian show di kinsa batahi ya ke itu Kau ada apa? Sasisi menayo berkalat hadir pengelat seni akan dijadikan asal nayo berkalat melawan seni berhitai yang kena seni syakar kain seorang dikenyak syakam kekarate kumbai kai kebangalat ko angli baru ila batai ikom dia kadai syakap kekarate kamu empty hand kaya rap ini
amde habang di MT karate kam shumut ba hajimu jumi kalong baik bangin Yeshua ndai kam shumut tang kata kamde tang ban Yeshua ndai ka yarap ini ban yada ya lagi ni kong haba koi ki la ki kiem tiba hakajima macam sao ni kita tiba le bomut ban le ben le dusman ni pi ne Yeshua ni pi ban yada ya lagi nang ta dia ban disiplin ban baru kita di pe bang aku ni lah patai lagi from ikut sab salda dia patai biang ya kaju kata shibam ikapor kita kerja ya kan ke karakter lasdang hapo shalom dai sensei Stefan Yong bang kuai la dua ule ha sinem ka nai spa nyobuai di hapo be isdam ya tadi kerja jile kai isdam ha garage Yong I Dr. Dennis Simkon hapo mokhan dai garage barit hangtang por idon tang language students then naga tu ke jingke shitong jo I lala ban yo pada ya ka all ka bakham biang ban aya ka training ki khna hapo YMCA mokar but hadu hanta ka hapo YMCA la board ki khna ki bawan dile kai badru ila pumi ya ki khur ki bawan ra usnam ya ka ri ba ka jai penriu kuman chu chair ka teng ku identa fence ear iba banshan karumul ba idamang sungkon kini lain mo kilalong giway na klur iba warna ya kanam apa dia ya kai karatin tiu wala kata ru kidang dan shu ru iba gamna banjer kerteng baro hendai nasumu pada ba limba ka jingplay shitong jong ni mga pun bai lai le kai kani ke jele kai mutala khatin snem lai le kai ngadu ko mga dang khatwei snem kerta lai le kai di khandrus hadu khandrus nya mai khandrus nya mai kai kani ke jele kai but kelayarap yang asyibun haka berangkat physical health, mental, nangka discipline, self esteem, nangka confidence. Kita ki baru ki bang ngana syem haladi bahkan ni kecil kelayarap yang asyibun bahkan di training school sedang nak kermen ban mak ban pemi yang kita keluar rumah julong mencuat di ban represent yang kasih banyak karibu ba't kibating na tali ka sinong kaya belum berapa dengan tempat dengan terbentuk pada kesini sum jalan ya yang di Islam dijadikan ibarat sum dan sinong bawa misalnya hilang sih itu kita nak mengerjakan dengan seorang itu kepada besar di depan kita bahkan ada kata berbang tua menjadi bahkan seorang bahkan salah ini kita benar bahkan terbentuk Islam ibarat di Islam air kakak lihat ni aku kata pada Islam susu ini para Islam bertahan itu kata nama Islam begini bagi ibu dan meraih kenal Tuhan bertahan tentang mana ni pun ada jual beli kasih beli kisah tentang beli terkena ungai ibu ikut no tang si terpuan batunya pada batunya sama saya kue ipat di para yang sosial kue ipat di benta kepada Imran Salam. Kue dua musuh benta dua ba ikat mereka kiar ile penyesi benta di sport dan ini hidup di benta juga jingkir kilamet. Mereka karantin di susu sudah benta berkerang. Kemudian jilau kenarik lanjut. Pemencua Niko ampet ini di film Pulsian Isiwa pada kaset di sepi motor si pintu karate kit si amor pakuan paki kare pertama si nak ampet di Yesu jadi kepenting bantu kemudian ke Yesu belum kaki street fighter mereka nyata yang tadi lagi Rusnil di Hamburg maknanya kaya tentang self defense dengan soba kaya tu yang jingkot yang jingkia yang kepurkan ini dari bentar berkeraba bahwa idamkamnya di jinang Krista dari idamkam dari umno berbukat berpuji akrab yang benar karena ayu dari pelopor si kenta ikut diti otak ikai saya dikekar di kelas dan ikut jopi si kenta isyong nak kemubai dan si kenta isyong kai dia asal kamu jiwa dari si kenta bipa saya di kelas asal lagi yang jiwa berkerab
bakal kini iso bagi yang ibu yang bilang dapat bagi akhirat basta bayar pakat pakat tampaknya long dulu berhilang nak hilang kesalahan kita semua di bibaro bayi menurut long dia berubah bagi yang balik pulang idan hanya community kami kalau berjob berkerja ke BRT kan pengingat yang hilang siapa kalian dan bah hangi kita kami kita melihat mahaban Yesua kenapa kata imat kelasyak ketemu cepat di ombak makin kamyo ya training bobiang di berpeli data terapi kelas ketika jingku ke bah bahasa tengah mamut ban ombak mau berpeli terapi Yesua dari Yesua diriak lihat Pak Nasuban congratulate Chua. Ini kalau aku belajar pangnya kesejuk keba layu ijnai kan itu bentah. Pak Nasuban nomi hikmat yang meninggalkan ketika sin ke peninggung. Like nak school pengidon di terapi kelas. Sampai ketika sin ke peninggung bah kesejuk dan lek ketika bentah. Bak ngelakeli mentandu menang perhat badai taniki ketai. Bila orang banaduk pasnem ceneng. Bat kena kentai, bat sembrang bat naduk kelas 6 celembuk senam bat kebakut kat nun berbangun kita nyufu berapa ruk tidak bangun kini kita laju ya syok ten mencuar ke kamar ini apa ini training syuk kalau kayak gini setengah bah kamtam iki samla gitu ni nak sembrang lagi ni kesi ini ya ke jenis kayak menang salah bakam tam hakaba di samla di sini nak senrang lay kami kajing kiu jom kajing di brox kam tam hakani katang ke sini gelak senang bangkir ngalaju ya discuss beri presiden nombah wat hakani kasenang ke sini selapun bahagi bangkir brox Natarai lembaga ni ke training class dan penseluruh di samla di sini berapa tam katra apusman bakin wan sedang kelas bak ngada kermen tu bahkan mudal kecing kelah lembag kini kelas bak kawai tu kapang aku akan ban keluar kalong bah haba pilasta war ai bak tut no tang stempor amal kecing long jungi kasih di kamle fluid kumbawang aluminium tu syakhlid sipor hadir pada layak pecah no ikong hudang ai hapok ka jinglong nong yalam dung i kani ka sunduk da tristo tengah termemba kani ka kelas kepala plien tersni tam yang i gibawan mo ban plien ni bandala keli hadir sistem arsnem yang saya tu kelas oh lah hampi mo indre ngam kuat akan mati angit pakan beteng higi bangsa simpi hadir tu mungkin nang kekam kemudian punya yai tristo ban beteng ni ka e ka bakini ki nongelam ki jumpi kilayalam kata ka di ka bangsa bakum juru nakaliang ka snong pakan ai ka kajingi trela ban kentu ya ki kun samla ki jungi kamtam ki badan hang ni snong kinewan dari ni ka training kelas nakaliang ka jungi kum kinong ikmat midon ha sendat gay ke ba nila ban yarap ini ban ases ini akan nunu kalian nakalian ke jungi yang ke kolor ya ke ba nila keng ngamdan sibun ban keren nga sikit ko kirian ba kanika karate kelas mo kaba hiyo semua mentan ban pleno ban kermen bakin dan student dengan ban syahikai katnu kapur yanu fikir kanu berkong bakin register ya dia bakin tata yang sepenak ni kong wajri belum ke instruktor ibala ayah kecing batai no kongkani ke karate kebut ayu dengan su penrap kendiat kenika karate ketika jongki Japanese no kawan apa Jepang kadang collaboration buat ke Chinese martial arts ini situ ka kini gidiki jingilek kai dan iki sports tiba long self defense kantau
penyada ya lagi kentam nak kente mo ada kinang ya kenika masalah dan yarap ikiru haka jingim samla ke jengki kentam hakini gisi go mengalaong mene bagi don sibun ki kamle agor ki kamra agor bertenta terkan dengan so kan yarap sibun ki pun samla ke jengki de nasukit bok tuan nagalian sungai ya ka senjuk kente kentam haka bangir Bat layo ban pli ya Islam aji kai karit da ukongsan ba titas tabel khan belong MDC jong kasara constituency ringkat fikentien kentu kan pam bat ai mesim shu ya kinelam jong kasenjuk ba kinang yai treshi tom shu na kabanta ka jingba jong ki khon samla ka snong bat ilo ongru ba inyai dan berbor hasenda ban kersan kat kabala na kabanta ki kamabha ki ba kasenjuk sengken thei sai sopen kale bat bun ki jingkren ki ba ilakren ki balong ki jingmentoy na kabanta ki tu baro ki blashim mentalang ha ka jingpli ya kani ka Islam ajing kai karit ha kani ka ilaka kat nyau tarik dong benai Jun Al-Hajar Afsal bila pli ya ka Karate Training Center Facebook. Bat haka juga poru sa pengansong ngadon kendiat ya kaba ngano senyang na kabanta kenika training center pengkadak dan jadi pensiun ya kalian ketuhi. Review nama kepor kebekodor wapi pila puhat ya kapanya dan kat ni kumka senjuk hingga bengin play dengan kat training center dengan kasi tu play nang dan kat berkecil berjong play nang ayo piro kemat kepokoi kepokoi nang nak play kampa berkebedai buat kikam kipapun kopi pentelun di hari ni kepor ini apa itu sebut ya khot ya ini kalau yurika karsiye ibang ibai lagi member jong ke isi jong ni dan ayah ke jengkren untuk mencapai itu kan ada dari tekam tentang dia itu ada sekali dalam bukti ada pada sejauh kita tu sembang yang ni kita tu nak hilang lagi ni kita tu air buat kita tu air mesin mana nak buat kami dan kami yang ni mana kita buat tu kumban pentip ang ni baga by form kan long support tengka ka enrollment fees ka day first pa tengka bat ka monthly fees ka day sans pa tengka bat nikai ha kasni tho dieng bat kasni sajan nadu ka por san baje jan miet hadu ka por nyo baje jan miet bat kinu ki bakwa bat sang banwan syakani ka training kin phun hau ni number harum dai fa handriu arnot san pra arnot san bakum juru hau pra not iwei sau not sau nyo arlai bat hau pra nyo sau handriu san iwei sau lai Bakit po ganyan yung program? Ba't hindi ba rin po siya kapag ito? Kasi nung play ka ba kapag iya kami susu siya, itong ano semua ini kapag balaay ko siya, balaay ko din halo kasi mentuwa yung manika sa ating lahat. Yan na kanyang yung lalo, makapad yung pipikindikit pa, bakit sila nila yung ipul. Bantha siya kami sa ating lahat, bakit na kanyang yung napapag siya, halo yung kami sa kelas kebanin kong kuno banginya daya lagi kapal banginya daya ini kapal lain banginya ikannya kapal ya bat kapal tahu bila aku banginya kecil buat sabar dengan saya ini di daya nanti ibana poshilong di iban kan tanpa benda ini kemudian bangin air demonstration di tanpa cepat encourage kami kapal kita sekali berjalan lihat bat pun kena di badan angin ila kai husna araja kapra de hapo ini isnan araja kapra hadu manta ila yo kan participate di tournament si hotel maka ente school tournament kebetulan kan husna hawa pada 9 August nanta kakanin chiku national tournament kebetulan ke Gujarat kabai dawata ya ahli gold medal nanta hapo ka all India diwa tournament kebetulan hapo Guwahati Dikini tournament siba ini lah participate nadu usnet arajar kapra hadu mentang nadu ke islam kalau no de kumpa chupin at kali siap kikena ikime kipapa kin loktik lada kita ini kin lumpin sako no kang shipek po hande aidan se lagi penshlo lagi namba ya kaji introki kan ya ram shi kaji pa de ju ai arki ki demonstration so we ki kan kakan gabangan perform na
but kami pun ni lihat self defense mo. Thank you. Yang sangat ini berkata tadi kalau kau perform ini bagi yadaya lagi dalam pendengar di different techniques habaki nongsho nongki you want attack kaman barok dia mau itu ide tak lihat itu kan lihat bisa bukan Empat tak?